Shalom nshuti mudukurikirana umunsi ku wundi turabasuhuje mwese abatuye ku migabane itandukanye y'isi. Twongeye twagarutse muri studio zacu nkuko mubizi ko tugenda tubasezeranya ko tugenda tubazanira makuru atandukanye umunsi ku wundi. Ndabizi neza kuko hari abantu nshuti zacu badukunda. Rero kubambonye bwa mbere ni kumazana nitwa Musengo Alexis, korera ikinyamakuru cyanje Gusenga Mesere Pakaringi TV. Rero uyu munsi ndi kumwe n'abatumirwa murababona hano na abapapa beza, reka babashe kwigira abadukurikirana n'abazodukurikirana. Buri wese aragenda yivuga avuge n'ikinyamakuru ciwe akoreraho. Duhere ku muvandimwe uri ibumoso bwanje. Mwakoze cyane. Nanje amazina banyita Boneri Ndabagaza. Ndi umusizi nkoresha channel YouTube ko Ndabagaza Boneri TV. Mwakoze. Twabwiye. Murakoze cyane. Naje ku mazina nitwa Nzoba Freddy. Nkorera kuri channel yitwa Gahwera TV1. Evangelist. Murakoze cyane. Amazina ni Eric Ndabagaza. Nani nkoresha ikinyamakuru Ndabagaza Eric Official. Imana iduhana umugisha. Barakoze cyane abavandimwe kwibwira abantu badukurikirana kuri binyamakuru zacu. Ndabizi ko buri wese afite inshuti ziyo zigenda zimukurikirana umunsi ku wundi. Rero uyu munsi abavandimwe kuko mutubona twebwe ubusanzwe duhora dukorana n'abavandimwe barahirya niwe dukorana cyane umunsi ku wundi, tugenda tubagezaho ibintu bitandukanye. Ariko uyu munsi rero ni umunsi uri special, turi kumwe n'umuvandimwe tubonana papa niwega mutumirwa kandi urakenewe hariya. Abatumirwa bacu baragukeneye. Rero turi kumwe n'umuvandimwe hano yavuze ngo akora ikinyamakuru ciwe kuri Ndabagaza Boneri TV. Nukuvuga ngo abantu batarahanyarukira muhanyarukire mu mukandire muzamugize neza kandi bamugurikenye cyane, bazi ibintu agenda hacisha by'umuco wiwacu. Rero uyu munsi twamuzanye kugira ngo atugezeho bimwe muzo azi mu mpano Imana yamuhaye agenda asangiza abantu kandi abantu benshi bishimira. Rero muvandimwe tuguhaye kaze muri studio zacu twese ko turi hano kugira ngo ubwire ico wenda ubwira inshuti zacu n'inshuti zawe. Urakoze cyane. Mwakoze cyane. Twishimiye kubana namwe n'ubutumire bwanyu neza agaciro cyane. Hanyuma jewe ndi umusizi cyangwa se ndi umuhimbyi, umwanditsi w'ibirondo z'umuco n'indirimbo z'umuco n'indirimbo za gospel, ariko izo namenyekanyeho cyane n'iz'umuco. Amazina nitwa Boneri Ndabagaza, ndi umunyamurenge. Hanyuma uyu munsi turi mu gihe cyo kwibuka intwari yacu General Makanika. Ndagira ngo nicyo twese twicaje aha ngaha cyane gufata mu mugongo ubwoko rusange, guhumuriza umuryango w'abanyamurenge ku isi n'inshuti zacu, andi moko yose akunda abanyamurenge, n'umuryango bwite wa General Rukunda Michel, bose tubahaye impore. Yego. Ikindi cyongeyeho turanga kumbamwe kugira ngo dusigasire agaciro kiwe n'ibigwi vyiwe yasize akoze cyangwa se amateka yiwe, kugira ngo tubashe kongera kugarura agaciro kiwe no mu gihe adagihari. Nikivyo ngivyo nagira mwashaka kutuganiraho. Yego, barakoze cyane muvandimwe. Nanje mbeze bavandimwe turi kumwe aya majambo wenda ariko cyane cyane uyu muvandimwe no mutume wacu niwe duheza amajambo kugira ngo ari buvuga cyane. Ariko twese turagenda duhanahana amagambo kugira ngo tugende dusangira umwanya. Rero bavandimwe ngaho ni mube nk'abafata ijambo, mube nk'abavuga kuri uyu munsi twaje kwibuka intwari yacu, mube nk'abavuga mu ncamake, tube nk'abibutsa abantu kuko umunsi w'ejo nibo uwo munsi tuzoja kwibuka. Abari hafi n'abari kure muzodukurikirane umunsi w'ejo, ndabizi ko abantu benshi bategereje uriya munsi. Rero ahangaha ni mube nk'abari cyo mubwira abantu abatumirwa. Murakoze cyane. General Makanika twaradufuye tubwira sinziriye kuko wapfiye ubusa wasize. Sinzira wihukire mu mahoro, ibigwi zawe ni umutako wawe tuzatura iteka ntibizibagirana. Tuzabisangiza abazadukomokaho nabo bazabisangiza abandi. Amateka wubatse ntawe uteze kuyasenya ni nka murinda bisinyira. Hari igitondo twatonze urumeza, umugoroba wari ugoye.
igicuku cyanze guca ubwo twumvise inkuru y'incamugongo n'umuyobozi w'umurenge twese twitangira amatama tumenye ko umutama atabarutse. Nimwihanganize impfu zatumye tugwiza imfubyi tubura imfura, aho kugwiza abamikazi tugwije abapfakazi. Gusa ntituzoba isi tutavangaho umugeni, uwo ni wo mugenzo wayo. Ndashima kandi sinshinyaguye ko ubu yiturije muri wa mutuzo w'abatanga. Yari umusaza w'umusaje wagendana igikambazo, ubu yambitswe ikamba, atuje iwabo ntarangisha inzira. Yabegwaga atambaye ibya mirenge, akandagira ikirenge umurenge, bagica bamwika inyamugongo ati umugore tungutse ku itongo rya se turagira dute. Ubwo yari yaremeye gusiga igisagara, aza gusangira impungure n'impinja, yagize impuhwe aseka impiya ati nsubira imuhira. Guhembura abaguye umwuma yari yarabigize umwuga atitaye ku mwirondoro. Yasanze ababyeyi mu bushora n'ubushomeri bashobewe, baratewe imigeri na leta, batotejwe nk'abaretwa, maze aduhuriza mu ntara imwe, adushakira intwaro n'intamiro, adutuza mu matongo umutuzo. Ibigwi byawe ntitwabirondora twarondogora. Je nkunda rukunda umugabo w'umugabe, waduhekeye isezerano hagoye mu ngoyi n'ingorane. Ninde wakwibagirwa ko wahagaze mu mango uhangana na bya bihanda byaducaga ibihanga bidukwiza imihanda ati dusubire u Rwanda. Wasubizanye ubuhanga ushize amanga, ati niwanyita umuhinda ashaka gusiga gakondo byantera agahinda karesha n'agafinda. Ati ngunda ubwoko bwanje kurusha uko nikunda. Intambara tuzayirwanya kugeza ku mutonyi wa nyuma w'amaraso. Tuzatera tumeze nk'amadubu, dutsinde yaduhidubu, azahunga avuze induru indego zose. Iyo muhanga wamirije amahanga ko tutazaba umurenge, yaragurije ubwenge n'ubwenge, adushakira ubwigenge ntagahenge. Tuzataha dusesekare muri ya misozi ngabari, kuko nibyo umusaza yaharaniraga makazaje. Arakoze cyane muvandimwe, ndamura mwumvise uyu ni umutumwa wacu dufite. Reka abavandimwe nabo bagira icyo bavuga kuri uyu munsi. Stop.